Ekitabo ky'Omubuurizi Shura 11 okukora gye tukiine omwanya. Mamangiza embibo zaawe aha maizi bwanyuma y'ebiro bingi oryazireeba. H'abantu 78 omugabo ahabw'okuba torikumanya kabe karibaho omu nsi. Ebikuuba bijwire enjura eshesheka ahansi kandi ekiti kukigwa nikireeba obukiizi bwa buryo nari obwa bumosho ahu kigwa niho kiguma. Ohange amaisho omuyaga tabiba kandi ohange ebicu tagyesha. Nk'oku otarikumanya muhanda gw'omuyaga nari okuba amagufa gakurira omunda y'oine enda nikwo otarikumanya murimo gwa Ruhanga okora byona. Omu kasheshe ogume obibe embibo kandi n'omu mwabazi oreke kugwisa omukono ahabw'okuba torikumanya ekiryera yaaba eki nari kiriya nari shi yaaba byombi biriba birungi. Buzimazima omushana ni murungi n'okureeba izooba kushemeza amaisho. Omuntu ku arahangara emyaka mingi agishemererwemu yoona kwonka amanye ngu ebiro by'omwirima biryaba bingi ebiribaho byona ni busha. Eby'okuhuguura abasigazi n'empangare. Iwe musigazi we shemererwa obusigazi bwawe kandi omutima gwawe gugume gunanukye omu biro by'okunyeta kwawe. Gyendera omu mihanda eyi omutima gwawe gurikukunda nk'oku amaisho gaawe garikureeba. Kwonka omanye ngu ahabw'ebyo byona Ruhanga aryakucwera orubanja. Nahabw'ekyo ihe amaganya omu mutima gwawe kandi omubiri gwawe gutaanise n'ebibi ahabw'okuba obuto n'obusigazi nibusha.